Bakwethu siyahlangana njalo kuleli viki kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Ngiyathokoza ukubana sixoxisane namhlanje. Ngihamba njalo labafundisi bamababili, umfundisi uCK Mpofu lomfundisi uOB Mpofu. Bafundisi bingelana abalaleli. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lwayona le iviki okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kuhlelo lwethu lwale iviki lapho sifunda ilizwi likaThixo ndawonye okhuluma ngumfundisi uOB Mpofu. Siyabonga abafundisi. Ngicela ukubana singakaqhubeki balaleli ngiphinde inombolo zocingo engiziphinda amaviki wonke 0718 196 0718 196 0786204000 0786204000. Bafundisi, sikhuluma ngendaba yethu abaprofeti. Lamhlanje sifuna ukuthi sikhangele amabala eBhayibhelini ukuthi akhona yini amabala aseBhayibhelini asincedisa ukuchasisa ukuthi abaprofeti kade vele ngabantu abanjani njalo benzani. Ake siqaleni ngombuzo ukuthi sike sawubuza kuviki eliphelileyo. Kuyini vele umprofeti? Sizawuphinda njalo. Siyabonga. Siyabonga. Bathi bona ungabona into iphinda kakhulu iqhakathekile. Yes. So sizafunda eBhayibhelini lapha. KuSamuweli wesibili ngo23 ivesi ngo2. Abalaleli bangafunda u2 Peter 1 verse 21 lo Exodus 7 ivesi ngo1 lo 2. Ithi yona lapha u2 Samuel 23 verse 2. Umoya wenkosi ukhuluma ngami. Ilizwi layo lisolimini lwami. So lapha sibona ukuthi umprofeti ngusomlomo kaNkulunkulu. Sike sakuthinta lokho. Uthi yena lapha umoya wenkosi ukhuluma ngami. So kutshengisa ukuthi umprofeti isikhulumi ngomele omunye. Ngezinye indlela umoya kaNkulunkulu uyehlela phezulu kwakhe. Ube sumnika amazwi kaNkulunkulu abe sewakhuluma ebantwini. Igama ke elisebenza lapho ukuchaza lokho eleBhayibheli. Sizasebenzisa amagama lawa ukwenza ukuthi sizwisise ngcono. Igama lakuqala esilibona lapha ligama elithi nabi, eliveza ukukhuluma, eliveza ukuthi ungusomlomo. So indaba yokuprofeta igcizelela ukukhuluma ilizwi likaNkulunkulu ebantwini. Lokhana isilokho sikuchaza ngokuthi yi-forth telling. Uyathatha ilizwi likaNkulunkulu alikhulume ebantwini. Yikho sikubonayo lapha. Ungayikhatshana mfundisi ufunjathi silizwi. Yes, kunjalo. Ukwanika isibonelo kwendawo sixoxa lapha njengomntwana othunyiwe. Yes, njengomntwana. Kudala babeja ukuthi umathunywa kalamponje abanye babesitsho njalo. Umntwana angathunywa isawudo komakhelwane. Ngathi yena endleleni isawudo alimnandi. Ngafika ngicela ichukela. Kafike isicela ichukela ngithunywa isawudo. Njalo ngayifika ngale kafike ethi ngizocela isawudo. Kuthiwe ngizocela isawudo. Yikho ke eBhayibhelini uzananze ukuthi abaprofeti bathi icho inkosi. Kumele bakhulume ilizwi abalifunjathisiweyo, abalithunyiweyo. Baveze futhi asolizwi labo. Yes. YelikaNkulunkulu. Bese sigcizelela futhi lapho ukuthi njengoba laba abantu ngabaprofeti abaningi abachiyeneyo, kodwa ilizwi livela kuNkulunkulu munye. Kutshengisa ukuthi ngeke baphikisane. Yikho ke wonke umuntu obuyayo ngitsho la namhlanje esithi uthunywe uNkulunkulu ukhulumela uNkulunkulu kumele simhlole ukuthi uyahambelana yini labanye abaseBhayibhelini esivele sibazi bethunywe ngubani uNkulunkulu. Yindlela esihlola ngayo. Ngenye indlela mfundisi nxa singavusa uIsaiah. Amela. Yes. Lo Jeremiya. Yes. Lo Daniel. Yes. Labo bonke abaprofeti sibazi eBhayibhelini. Nxa kuyikuthi kulomuntu othi ngumprofeti lamhlanje singamisa laye. Yes. Kumele WhatsApp group yabivumela. Kumele bahambelane. Kumele bavumelane ngoba bathunywe inkosi njani efana naye. Baphefumulelwe ngomoya njani ofana naye. Siyabonga. Indaba emnandi balaleli Nthembe indaba ethathekisayo. Uthini uMose emfundisi lapha nxa ekhuluma kuDuteronomi 18 verse 18? Siyabonga mfundisi. UDuteronomi 18 ivesi ngeka18 uthi yena ke ngiza kulivusela umprofeti onjengawe kubafowabo. Ngiza kubeka amazwi ami emlonyeni wakhe. Akhulume kibo konke engizamlaya khona. Ngamanye amazwi umprofeti lo amutsho nguJesu.
futhi ukuveza ukubana ke umfumbathizile ilizwi lakhe uzakhuluma konke azakufaka ngapi emlonyeni wakhe. Indaba yomlomo iyaphindwa ukuthi njengoba ke esintwini kuthiwa imithwa ngokuphinda. Siyabona kuthiwa ngusomlomo wakhe uNkulunkulu nguyofaka amazwi kunjalo kazicabangela amazwi akhe. Hayi uNkulunkulu uyafaka amazwi emlonyeni wakhe. Sibonani nxa sikhuluma ngendaba yokubizwa kwaJeremiya kuyini esingakufunda ngomprofeti lokubizwa kwakhe lomsebenzi wakhe? Siyabonga. Sikhuluma lapha ngobizo lomprofeti. UJeremiya 1 verse 5 siya ku9 ithi yona ingakakubumbi esiswini ngakwazi ungakazalwa ngakwahlukaniswa ngakubeka umprofeti ezizweni. Ngase ngisithi hawu Nkosi uNkulunkulu angikwazi ukukhuluma ngoba ngingumntwana nje. Kodwa inkosi yathi kimi ungatsho ukuthi ngingumntwana nje ngoba kubo bonke engikuthuma kubo uzakuya lakho konke engikula khona uzakukhuluma ungabesabi ngoba ngilawe ukuvikela kutsho inkosi. Inkosi yasiselela isandla sayo yathinta umlomo wami yathi khangela sengibekile amazwi ami emlonyeni wakho. So lapha kulezi zinto ezimbalwa eziqhathekile esizifundayo. Okwaqala ukuthi umprofeti uyabizwa uNkulunkulu. Kazibizi. Hayi, kazifaki. Kazibeki. Asonkuzuma zibeki. Hayi, awungeke waphonga ukuthi uyazi uzibani imbone iprofeti lami ngiyakuhawukela. Ukuthi umphonga ujoyina. Kumbathi hayi kule nsuku lami ngizwe ngathi kulokunye la ela mphonga uhamba. Kumbe umunye ethi hayi njengoba ngela msebenzi. Ela mbongo nami ukuthi ngizivulele okuyinto kwami lapha ngprofit. Ungakayikhathana mfundisi. Yes. La nxa ebizwa abaningi bakhona baye bengafuni. Baye sesaba. Wona lo ngumcabango oqhatheke kakhulu. Uvele umprofeti obizwe nguNkulunkulu uyabetshengisiwe umthwalo womsebenzi ophambi kwakhe. Kuba ngumthwalo. Kanti uyayibona indaba. Abesebonti into le inzima. Hambe ekhangela ukubizwa kukaMose. uMose la wayisala sithi ngilamalimi. Hambe ekhangela ku chapter 6. Bonke ababizwa uNkulunkulu bayesaba. Kakayisikuthi engabizwa yathi bengivele ngulindele. Hayi ngoba umsebenzi kaThixo ngumsebenzi osindayo. Umsebenzi ongcwele ungumthwalo. So khonokho ngokunye ongasincedisa ukuthi sibone kulabanye abantu abaziphakamisayo. Uyabe sithi umprofeti kodwa yabeziphakamise ngathi vele uyadlala. Kodwa indaba esikhuluma ngayo lapha indaba eqhathekile esindayo engumthwalo. Mfundisi ungakayikhathana so ngithemba sozukhohle ofuna ukukhuluma. Yes. Ungalandela oHosea. Yes. Okwathi akayethatha uGoma. Ulandele oEzekiel. Okwathi uzalala ngomhlubulo wakho ngantoni wamendezi. Yes. Kwamalanga athize. Kwathi uhamba upheka isitshwala ngomalongwe ngiyamazana ngomuntu kwathiwa ungathathi. Ngizama ukuveza ukuthi kasonto elula. Ungabona umuntu esithena ungumprofeti kuyinto elule engasomthwalo kumele akubize ngelinye ibizo. Yes, ngoba akuhambelani lalokho esibala la. Kukhulunywa nguJesu futhi kuMakho 8 verse 34 siya ku36. Nxa wayesithi ufuna ukungilandela kumele anjani azidele athwala isiphambano sakhe. Ukhuluma ngomthwalo ofananayo. So umprofeti uyabizwa nguNkulunkulu. Njalo ekubizweni kwakhe sibona abaningi benanzelela ubungcwele lokusinda kwalowo msebenzi. Ukuze khonokho kwakubancedisa ukuthi bakwazi ukuthi kumele beyame kubani kuNkulunkulu ngoba nguye ngabe enelisa abanika amandla. Njalo okunye futhi sikubona abaprofeti bonke labesibabona eBhayibhelini ngababizelwa ukuthi basungule ibandla elilebizo labo. Babizelwa ebandleni likaNkulunkulu elivele likhona lasungulwa ngumnikazi wabantu. So umprofeti uyabizwa ubizela ebandleni hathi ukuthi azokwenza ibandla lakhe. Engcenye singachiza kuchasisa lapho ukuthi oPaul babehamba besungula amabandla kodwa hathi awabo. Kwayisikuthi uPaul nxa wayefika endaweni ongazayo ukuthunyayelwe khona esingathi thina i-unentered area abesethumayeza abantu abangene ebandleni likamlimo elivele linjani likhona. So eBhayibhelini akula mprofeti wabizelwa ukuthi avule ibandla lakhe elilebizo lakhe. Bonke babebizelwe ebandleni elisungulwe nguNkulunkulu elikaNkulunkulu onhloko yalo nguJesu. Khonokho kutsho mfundisi anti la Paul wabizelwa phakathi kwebandla. Kazange abizwe ukuthi ayekwenzela. Wabizwa ukuthi angene. Waze watshelwa futhi kumsebenzi chapter 9 ukuthi ahambe umthungameli webandla nguyozamtshela okwenze njani okwenza. Ngoba ibandla livele linjani likhona. Hayi siyabonga abafundisi. Siyabonga. Ake sikhangele nini indaba kaAmos. uAmos sithini ngobizo lwakhe? Siyabonga mfundisi. Sifunda indaba
efananayo futhi ngokubizwa kwaAmos kuAmos 7 ivesi ngelika 14 lo 15 ngizayifunda lapha. UAmos wasephendula uAmaziya esithi kangisuye umprofeti mina futhi kangisiyo ndodana yomprofeti kodwa ke ngingumalusi lomhlanyeli wezihlahla zebhane. Ngingakayi ku15 ngifuna ukugcizelela ukuthi siyamnanzelela ukuthi Amos yena uhle alandule ukuthi yena akasuye umprofeti futhi kasomntwana womprofeti futhi kabi uNkulunkulu kabizi ngenxa yokuthi ulobudlelwano othile kodwa ubiza ngenxa yokuthi ukhangele umsebenzi okumele wenziwe lokuthembeka ozakwenza emsebenzini wakhe. So ke nxa eseqhubekela phambili ke abe sesithi kuvesi ngelika 15 inkosi yangithatha ekwaluseni yathi kimi hamba uyechumayela ebantwini bami uIsrayeli. Ngamanye amazwi umprofeti ubizwa nguNkulunkulu athunywe ukubana ke aye ngaphi futhi ngazidingeli yena utshelwa nguNkulunkulu lapho kumele aye khona lo daba kumele ahambe lalo liphiwa nguNkulunkulu futhi elithatha elizwini likaNkulunkulu. Kundisinto engiyithanda uyithinta ukuthi uthi inkosi yangithatha kunjalo ngathi ukuthi ngasuka uthi inkosi yangithatha kunjalo konke mbonani kuqhakathekile kakhulu. Ake sikhangeleni indaba kuTestament elitsha kuthiwani siyabonga prophet indaba yesiprofeti kayikhulunywa kuTestament elidala kuphela ikhona futhi la kuTestament elitsha. Ngakhangela uMateyu 1 verse 22 lo Msebenzi 3 verse 18 ngizafundwa uMateyu 1 verse 22 lapha ithi yona lokhu konke kwenzeka uba kugcwaliseke okwakhulunywa inkosi ngomprofeti. So lapha sibona ukuthi okwakuqala iziprofeti ezakhulunywa kuTestament elidala ziyagcwaliseka kuTestament elinjani elitsha. So iBhayibheli kaliziphikisi okuTestament elitsha akuphikisani lokuTestament elidala. Ngenxa yani lokho esigcizelela indaba yokuthi ilizwi leli baliphiwa nguNkulunkulu munye ababengazikhulumeli okwabo. Antu uyayibona indaba. So kuqhakathekile khona. Then okunye sikubonayo la kuTestament elitsha igama leli lokuthi ukuprofeta elithi prophetess ngolimi lwakhona liyahambelana legama lelana esithethi nangunabi elithi ukukhulumela ubani uNkulunkulu. So la kuTestament elitsha ukuprofita yikukhulumela uNkulunkulu kubuyela futhi kukhona khona esivele sakuveza. So into yini yes bafundisi kule ndaba lapha esifuna ukuthi siyibale kuIsaiah ku30 verse 10 xa singayibala bese siyiqoqa kafitshane andubana siphethe inkulumo yethu. Isaiah 30 verse 10 ngizayifunda lapha kuIsaiah 30 verse 10 ivesi ngelika 10 ithi yona lapha ilizwi lithi lona abathi kubaboni lingabe lisabona la kubaprofeti lingachumayeli kithi okuqondileyo kodwa khulumani kithi izinto ezimnandi lamanga athokozisayo. Ake siphindeni futhi khona phana sibale uSamuweli wokuqala 9 ivesi 9 xa singayibamba masinyane uSamuweli wokuqala 9 ivesi 9 so ahlanganisa omabili ngizayifunda futhi njalo lapha ithi yona ke endulo koIsrayeli lapho umuntu esiyabuza kuNkulunkulu wayesithi woza siye kumboni ngoba lo osethiwa ngumprofeti lamhla kuqala kwakuthiwa ngumboni. Umboni lo kumbe umboni the seer ngesikhiwa ake sixoxe nini sikhuluma ngani lapha siyabonga. Lapha sokungezelelwa futhi amanye amabala sesikhanyisela sesikhuluma amabala amabili elithi nabi elithi prophetess. Lawa amabala sesikuvezela ukuthi atsho ukukhuluma agcizelela ukuthi umprofeti uyakhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngaphi ebantwini. Lawa amabala athi umboni lawa kumbe amayelana lokubona kulelinye lithi khoze elinye lithi roe wonke lawo mathathu lawa amayelana lokubona. Lawa amabala omathathu asechaza indlela umprofeti amukeliswa ngayo udaba luvela kuNkulunkulu. So kutshengiselani
amabala la atsho ukuthi umprofeti yena uyamukela ngolimi lweBhayibheli amabala la kuthiwa umprofeti yena kuthiwa uyabe elindele ukwamukela ukuphiwa ilizwi likaNkulunkulu yiko kuthiwa ngumboni uyatshengiswa kumbe uyenziwa abone lokho kutshengiswa ngubani uNkulunkulu so lawa amagama amathathu asivezela indlela uNkulunkulu anika ngayo abaprofeti udaba njalo lawana unabi lo prophetess abe sesivezela indlela abalufikisa ngayo ebantwini so bayaboniswa imibono bona bese beyifikise ebantwini ngokukhuluma ngenye indlela mfundisi sesibuyele endabeni esike sayikhuluma ukuthi nxa eseboniswe ukuthatha umfazi womuntu kambe yabeboniswa uNkulunkulu sesibuza ukuthi uNkulunkulu kambe angakubonisa into enjalo yena esithi ubaba 1 umama 1 ukuthi ungancaneli indlu kamakhelwane wakho akubonisa umbono onjalo yes antu ebona indaba so lapha sichasisa ukuthi indlela abamukela ngayo kunjalo bayaboniswa yes bona bese besiyakhuluma ebantwini abakubonisiwe kunjalo mfundisi ungakhangela even sikhuluma ngendaba esakhuluma ngayo kuqaliseni yaThabanekele liyana uMose waboniswa iThabanekele eliyilo lasezulwini kumbe watshengiswa uthe esetshengisiwe ke wabuya ke waza kwenza njengomfanekiso walokho ayekubonisiwe emaphutsheni ke siyababona uDaniel labo futhi besenza into enjani efana na inkosi yaphupha ikhohlwa iphupho uNebukadnezar uDaniel abe sesiyakhuleka uNkulunkulu abe sembonisa esembonisile iphupho lencazelo uyahamba ke ayicazela inkosi ngibona abantu bafundisi nxa siyiphetha kasigcizeleleni la kubalaleli ukuthi into emqoka kulindaba esikhuluma ngayo abaprofeti ilizwi likaNkulunkulu kukhonapho kulabantu onyangizwe kuthiwa kulabantu abadla ngamabizo abanye abantu kwesinye isikhathi omunye umuntu angabakwazi ukuthi kulo muntu othile ngingafika ngiqamba ibizo lakhe izinto ziyangihambela uyakwanisa ukwenza njalo lanxa engela budlelwana nalowo muntu yikho sigcizela indaba yokuthi kulabanye abantu abakwazi ukuthi ibizo likaNkulunkulu lingenza abamukeleke so kwesinye isikhathi bayathi ngiboniswe uNkulunkulu yikho ke thina akumelanga samukele konke hayi kumele sihlole ngeBhayibheli lokho balaleli sesikugcizelele saphinda ukuthi abaprofeti kabahlolwe ngeBhayibheli ngoba banengi abaprofeti abaphumelela elizweni abanye bazembathisa isikhumba sezimvu kodwa bona bezimpisi eziphangayo zinengi indaba eziphuma emanyuziphepheni la kuma radio lapha abantu bebhinya abantu besenza izinto ezisabeka ezilihlazo bephethe igama likaNkulunkulu bephethe njalo ibizo lokuthi bangabaprofeti yikho sigcizelela labafundisi lapho ukuthi abaprofeti bafundisi kabahlolwe imbono kayihlolwe amaphupho kawahlolwe ngeBhayibheli yembonani kuyaqhakatheka kuyazwisiseka kuqhakathekile kakhulu ukuthi balaleli singabi iziphofu abantu abaphongulandela into abangayiboniyo kodwa ke iBhayibheli siliphelwe ukuthi sibone sihlole zonke izinto kulani iviki salinika imhloliso emine yokuhlola abaprofeti ukuze sazi ukuthi lo umprofeti weqiniso kumbe umprofeti wamanga konke kweyeme eBhayibhelini ngamafitshane bafundisi sesigqiba isifundo ngamafitshane nje umzuzwanyana owodwa siyabo sigcizelela ukuthi udaba lwabaprofeti luvela kuNkulunkulu munye ngaleso sizathu alungeke lwaphisana lalokho okuvele kuveziwe eBhayibhelini so esilinganisa ngakho liBhayibheli ungabona sokukhulunywa into ekuthiwa yisiprofeti kodwa ingahambelani lalokho okuvele kuveziwe eBhayibhelini ukuthi akumelanga siyamukele ngoba uNkulunkulu kaziphikisi siyabonga mfundisi umprofeti lelizwi likaNkulunkulu kuhamba ndawonye kakwehlukani ngoba konke kuvela kuNkulunkulu ofana naye umthombo ofana naye balaleli siyathokoza kakhulu ndethemba lokuthi ngemakhaya liyaphathiseka kulolu hlelo njalo ndethemba lokuthi khululekanini libhale phansi xoxisane ngalezi izindaba silapho kulimukisana silapho kubonisana buza iBhayibhili likuphendule inombolo zocingo zaziphinde okugcina njalo 0718444196 0786204000 kasidibane njalo kuvikele elizayo ngesikhathi esifana nayo endaweni efana nayo inkosi ayibe nawe lapho khona inkosi ayikubusise
size sihlangane njalo. Siyabonga.